की खूब और का बातें सी टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Or Dharmapi, Minwan Ramangi, Hakerdop Ying Jongpi. Daka jing sko kya halor ka jing yo alat ban rung lai lan jigi breu hau lum jing tap lau mali bat le ru ibo bon ki jat kam ka babu ha ka jing shongs ir ya ki ban lej bawan nakani surok bat kum ju ru ya ki yeng ba marjan u MLA ka khat nyau not Shillong u ba del bot nong rem tak singu la lej bani kendo ya ka deputy commissioner ke East Coast District ban pen kan ma halor ka jing lang ka long ha ka kat khandai terek unai tung mentau snam arajar afsa kumun chukudau hang ni pakani galum jing tap ka walaj bandrung na ki babun ki jaka bat kham tam e ka jing yo lat ki archaka bandrung chakni ka jaka ka dei na jan ka jing kieng ban kieu sha jiao lumpulon bat sharet santhia halor kani na kalyang ba del bot nong rum ulong ba ha ka lai pho tre uchmang arjar apsau uladep ban lum jialang bat ki kunhun balang ba panan kam me kate galum jing tap bat baro kilas ngodei ba katnat forest kariban bu daga khardop bat unang apahara uban pli ban khang ya ka khardap ha kapor khnang ban la ban te la kam ya ka jingrong la lan ki brio ha te jaka mar kala don ka kadi ki jingja jong ani ka lum jingtep ka bron kum ba khat saw tli ki balang hang tai po law mali ti kani ga ba ngapan ngamar ban perken mau gi DC namar ba ha ka khat khanai tri ku Julai arjar pulai kila nagalyang ju DC la khot ga meeting ke jalang bar ki line department bar kumju ki dorbar snong hati ki por bar ka resolution ga pass kalong ba kila kentu ya EDC ba input din bin ai ki jingtho sapo ka forest department yu ubriu bari gatekeeper mo desi ki employee ki jongki bari gatekeeper khanang ba kanon ka jing singan khanang ngin don ka jing play ka jing khang ya ka tai ka lum jingtep law mali kandon ka por haban pli ba dong ka por haban khang ti halo kata kanong rim mata raya da sisnem tengah kram ni khabiu ka respond na kalyang jong ka forest department jadi lor tanong rim ba manakani lai photri panai mi ngai ledi kum local MLA ngala khot eki 14 denomination kharsau tuli ki balang mo ki ba panong kam itu lum jing tap po law mali ba hakani ka jelang kila ai jemut ba yang aku MLA ban budin buat EDC halor kenika resolution kepada PAS ke kharkhanai tarik Julai 2023 ban budin halor ka jingkentu ya ka forest department bahkan le bodongkam hoi sudai ban syukentu dan dia ban direct ya ka forest department markani ke jaka ka di kepala penongkam daki balang ha ka ban tep IKBI ki bathoin ande ka Shillong kapor ka dawa bahkan ni ru ka banta ka ba ni ngatrai ni kan mau hidup buat ka government ukla kom op mo buat kata ka policy ke jongka ke dreams ke bangiom ti kani ru kadai ka wi ka banta ka ba ngiru ina ya kan na pors ka por kumnu bangin la ban control kumnu la ban reduce kumnu la ban te la kam kumnu la penduna ban kumnu la pendu jaj ban eliminate mo ban eliminate ban eliminate ya new drugs namar ka jingrung lai loy ka blalong kajing long lai lan pat hani kari ka bai ka chongi ti khani ka long ka sibanta ka bolong kumnung in la ban te la kam kumnung in la ban penduna ba kumnung in la pendu jaj de hor tanong rim ka bangim la ban supet makani la bun tri ki snam la su sngap la nyu nreu nyu snam hang tai po law mali kani ka jingrung lai lu jong kini ki briu ki penong kam bang tu de ki kali sau shaka de ki ar shaka ka banadu ki spau biji tateng adu si biji ar biji men step kibriu ki report sanga aku memeli persiki snong kumju tidak marta kada kumnu banyarap nak matai ni khon samna baginum hap kinum ngop ai ki jingsniu mo ka balate la khum ki bat ke ga ba ngaspo pa mau ngamtip ke ga bakile apo anrei tamba kalong ka jing nimnong kam hiru ban kali ngi atip ke ga ba ki kindon mo preng gamit senya jo gamit sibji arbji kin hambi man ka singi ki bait ki kali kan wara ka jing ting jing sier bar ju ko por ngalapan kan mau lombok city sei DC bakla don ru kejing pajut iki so score jadi kentai kata ru kalong unreported ti hari ni ki kendiat singi ha praterik mensyam tio indoni we kana kentai ru la saksi ha kapon ru steng janmiat jadi don bok bakwan no kali ti ida i light no pingan pakan mau andrei ngadang susngi ye ki bri ki balik ban on tap ila ki jong ki bathoj mo ha ki por pi snem ki balik no paradu manta
ti ngala develop itu bejaka daga ba wanra syak motorable road mo ka bania ki arsyakara ni bania ki ngamut ki kaliga bakit ambulans kamtam bakit ki met ki blaklat no mo tika jing tumu jonga kade ya kata mana develop itu bejaka daga scheme lembaka SUWP ani da last term badep kan ti hendrai pat ngai baka ka kala pat da kumui pan kalong penban ngana perkat bakan long ke jingkerku ke jing suk dengan bakan long ke jing tim ya ke jai pendrio ni bakan long ke jing tim ya ke imlang ke salang ti din tak dau nak por ngai persang banya keren bak dal barsenong berkunju ki kinhon jok balang ti matang isu thu baka the only solution kadai taman bu ka gate kebala ban appoint do gatekeeper hi lesi lembaga forest department kan biang nomor si benta ka jaka karang di jong forest hi wala dak penongkam kini ki balang repair tin rei kalong si benta ru kalong bai nyok banyadai dia nyok banyadaru ti jaka menu penongkam bakala ada bu ka gate temut kini nyok su bandrung kita ki bait mat ki par ki kali nomor ka bai ti ngako ban biang ba hadu si biji RBG merstep kin mi nang tu na po khlau ke i kabadon ti kadon ke klampep ti kumasono the reason is best known to them tin rei kumasyo kareno kadi ka kamram jungi pa kumung nyarap ki ginum penrem ya kum kita ki bala ya bakla na kajingi mu jongki kadi kamram jungi kumno pengen persang ban control ban reduce ban eliminate ya ni ya kinu jing sniu ba pair ba kamtam menyarap ki ba ya kriang na kajingi mu jongki marho entai kadi ka jaka jong forest ho ki penokam na kini ki 14 denomination ki balang tenrei kajing ka isu arai semata pakalong ba nginumla pan su community mo tang lagi balang nomor pikan matangi doka manbu yo brio bolong fully man mo kumu gatekeeper kata di koi ka ba lami kata resolution ba nakapa di DC dan agajing thos forest department nakabantaban appoint dan ba forest department yo brio bari gatekeeper mo desi ki employee ki jongki boleh gatekeeper kanang ba kanang kajing singan kanang ngindon kajing play kajing kang ya kata ka lung jingtep law mali kan don ka por haban play ba don ka por haban kang ti halo kata kanong rim mata layak si senam tengah kan ni kibio ka respond ka leng jong ka forest department jadi ror tanong rim ba manakani lai potri ngai mi ngai la dia kum local MLA ngakot yaki 14 denomination harsau tu liki balang mo lo penongkam tu lung jingtep po law mali buat hakani ke jelang la ai jembut ba yang aku memeli ban budin buat DC halor kini ka resolution kepada PAS kena itu di Julai 2023 ban budin halor ka jengkentu ya forest department bahkan le podongkam hoi sudai ban sukentu dan ban direct ya ka forest department makani ke jaka kadi kepada penongkam lagi palang ka bantet ikibi ki bathon ndeka selong kapor ka dawa bakani ru ka banta ka ba ni ngatrai ni kan mau ru ba wa ka government of la kom op mo ba kita ka policy ki jongka ka dreams ko ni om ki kani ru ka banta ka ba ni ru ina kan na kapor kumlu bangin la ban control kumlu la ban reduce kumlu la ban te la kam kumlu la penduna ba kumlu la pendu jai ban eliminate mo ban eliminate ban eliminate ya new drugs maka jing rung lai lut long kajing long lai lan pat hanagari ka bai ka chongi ti kani ka long ka sibanta ka bolong kumungin la ban te la kam kumungin la ban penduna kumungin la pendu jai dia ro tanong rim ka bangim la ban supek makani la bon tri kisnem kajing tri lang ringkat mo collective responsibility komendo kamansim bar ka collective decision ti nomor tang marwing nomla panrat dingkong ni kajing sniu tengah ngit scam ba kani kajong kendu jonga nginyo ka respond ka liang forest department nomor kani ka ba ngidon ka daw tila dede ka bang subu tam forest guard nani ki gatekeeper tanah ka bantaban pli ban khang kata la ban le manu dengan penken mau piang ba kani ngidong kam bandon ni ki brio ki belong fully equipped mo ki bandon ki tiar kita kana mungkin la ban song ban guard ya tika jaka bat ban man ni kham tam ka gate ban pli ban khang hakapor kan belum don kajing rung lai lut ani kajing rung lai lan nomor ada ngim la ban takil mata kan long ka bae ka basitong bar kan don ru kajing song sier ka basir kaya di nabot ti ini di bantai bangawan na yang nak yang aku memeli
Nak kalian i DC tengah awan banyak keren nak bantuan pakai mau yang tu sistem berbalik berlaku meeting mai yang ki forest nak kalian forest nak kalian police department nak kalian tu parsenong ti nak kalian juga ilah tu saya forest nak bantuan appoint yang tu employee no nak kalian forest department ku gatekeeper nomor mau forest department ti kendon baik sampai ti dia lot tanong rim ti ringi kampa dia ka respond nadu sistem go baila dia bantu stage ko forest department tengah scam bawa mata sasing lawan hidal dia kaya ka bang syukur pat buat kentu ya DC when subah teman penting kena banyo ya ka reply lah ka ke action nak kalian ke forest department ban immediately ban appoint ya kita forest guard dan ni kamtam ya tagi gatekeeper kiberon well equipped kraman kilap ya dai ladi kramban ya daru ya ti kejaka nak jepen kam bakla chongki way pat ki kenun ti balada kamlong in action tu ngakermen scam bangan yo parek city bakin menginup tip menginup sotru kumnung milapan ya cakman nak kalian jangan aku memali buat kumkasnong ni